Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shapiyit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kakong mini lamare harangkat ukun juga ubat dasakiat lamare waderu UMLA jak mau hati constituency kila pansai pajba alor gejingsak kena jongki bagi la ujor ijahar iknarit nakasnong maulas nai kila pansai de baong bagi jing ujor ijahar jongka David tang alor gejingsak penjulor dusman yak ying jongki kebadan maulas nai ndai tang hadin mikda tim padagi kena iblale gani kam nakale jongki lawang nak mardor ya kani ijahar Saya ya ketua kubor ke balam ni haka khatlai tarik kabaya day bat ketua jingong jongi sordar jong basnong malas nai bangala file FIR persya ya gitu di kena di bahapo handai snem handai kan digalong ke babakala nakaliang jong ngahi habang yo phone na gitu ki beliau ke babi di bahasa antu yang ngaba kadon ke jing penpai penprai gayeng tengah lahir wurwud ngala mare wurwud certu kecaka badanda ngala po yang tu ngalap maka dei sisa bunta bad ngahi hakata ka jing long bring junga sakane ruang ru beduna tengah lek ngala mare balik khot ya di polis tanda ngala lek khot ya ti ngalam don jing tip ai ro baki dei mano kimot ayu bande agayeng kasem hindai kila penpai nagasat kila her sedu sepo segayeng dan bak bakai kang tala naka pasai tengam tip kimot ayu tendang ngela file kata FIR jadi ngaklaim file persya gini kena ngam tip hero badai mano ngam tip hero baki dai gi kena ni ki tholong lagi balik gini kakam tada ka jing start jong itu in charge jong ka malas na yang tei tikilaya itu kerteng jong kini gi kena but ini in charge ilawan wood ilawan sanga bane kendo banga but ilaya tu baki dai gi kenarit ki balik ya kata kakam dengan nama bakadia nakapor sa kapor kadon kajing penpai ya kiyit kadon kata kajing siat ya dibolai kajing kerdem ya kakit kajing kawang mau ya kayeng kajing ti ya kakenro tang badon ngap kiwan ti ngam dan kata nakapor sa pong iklem le handai ndala dia kani kajing penpai kila her hado hayeng sakitu ki basa hang turu kila yasir dah kata ngala ay kata FIR handai ngaklem tipire ya kata ba degi kelung di kena ndai masen ya tu isar ngala kloy ngilaweng sendon ba ngila withdraw sendon ya kata FIR kadai tangga ni kejing pensai naga liang jonga an kani kejing penduk mentah kelung kendek ngaku apan pensai habide bat ketu ka video ka pemi haka khatlai tarik ka ba keren dai sordar jong snong mol snai habide bat ketu ka FIR naga mentah kitu ki kena katu keningut kiba wan pemprai kaya kesem kejongi. Te kendiat ngan supwa man pensai halo katu ba kadon kini kejingja haka laitrik jong panai Agos kejingja kaba kidon kibru kiba ithu ithau kiba wan rung wan pempra wan penpat ya kaying hapok mol snang te kaying jongi hing jonga. Te haka jing septing haka jing sir nawar mengintip menubale ngilfile ketua FIR hapo police station molos na hak saukri te kadang kajing sutu bakla hapdeng kasnang kadang kajing sutu bakla kamtam habede baru sodaru lembang ketu kajing keren dengan suka akan pensah lihat ba ketua FIR ko file niklem don kanu kajing bakla klem don kanu ka kajing ka pasniu ngisufai ya FIR tang ban defend ya gayeng lajong ngathrai kata kajing yathu iki pulit lada dai manu lani kanu ru kabru kabadon yeng don sem telada kidon kibru kibawan rung klem tikna kum kinong tu no sono tengah thrai ngi borok ngi le yathu ya ki pulit tengiru ha kata kanu ring ngi le yathu yo pulit bapai la don ki berung hapo yeng ki la don ki baprai ki suki la don perpat ya ki jip ki almira ki jongi te pulit usdang manda e ka kamera majong tahadin ba kitu ki kena katu kaningut kila yo snow ya kata kajing sawa ba ku pulit uwat ya kita gibru bawan rum hajing jonga te daladi ki yawan hi banyak panma panwan kla bedai mangin suwan klong sim hajing jongpina tangaru manga imei jonga marsenyo i baki de degi kena degi habarit tangiru ngisu thu hi ngidan kata kaman sembru marsen tip bagi degi kena marsen tip bagi degi ki minus ngina banong
Te hang tu hi ngala phone you tu in charge pomos na ngong dan kam su banya chakmat ya kani penkut no hide di kena temlele bapliru kila yawan ban parma kila yawan ban la ya kata kejing lekai ke jongki te suba penkut no ngakwa ban withdraw no ya katu ke FIR ha katu si Monday ne Friday ke baladem tahan rei nakaliang ke jongki pat nakaliang jong senong pat ki kwa ban ya kendu markmat banyak keren, banyak kana, banyak perisai halor kata ke withdrawal, halor kata ke jing FIR. Temene siapa ngin poi hang ni ngalawan nang tina ko asnong molus nai. Ngilai up hang tu katu kan ni por banyak kendu ikilong kita gikme gikpa banyak kendu itu kena rangkat berkesnong banyak keren banyak withdraw handrei claim long kata ke jing kendu. Ngampip nak ai kadau ko bangla mankir ngampip ke ai yu handrei ke claim long kata ke jing kendu. Dan hari wat mereka klaim long kata kejing kenduru ngilak withdraw ke FIR. Kejing withdraw ke FIR ngalak mut balik nadu ke si Monday. Mas sentip hi bagi dia kena bagi dia mana. Dia ngilak ku ai ban withdraw tu si Monday hendak tang nak kada badan kejing pendek. Bat kesnong bangin ya don lang ya song markmat banyak pendek. Teng pendek mentah ke si Wednesday ban ya withdraw ya ka rengkat kejing stu jemut. Dan hari dia kida pemlak bankir ke klaim long kata kejing kendu markmat bat ni bat kibahyang masan begitu kena Andrei buat datu kentaro ya ka FIR kum mengalak dan jumut hi ban withdraw nadu ke si Monday ngilak dep ban withdraw benne te kani ka ditang ka jing pensai ya unu le kanu basutu bakla ngani tu epi kadan ka rule kadan ka an hapo ka juvenile law baya kini ki minor offenders upulit umla ban accept ya kanu ka FIR ka ba file unu file ro te katu kejing keren katu kejing sutu kaba kibru ke sutu bangi file direct ki minor direct ki hybrid katu kejing ke bakla lada subu nga file makana upulit dalai accept nama ba kidai kena kelu tadi nak kata kadau ngide manlong ki basa ba ke FIR ke bangi ni file ha katu kesni kadai baik ni file ye kibru ki bangim tip manu ki bawan ban komprai ke yang gesem kumbang mene hadin bangila dep pan file hadin ba upulit ulawa de gejing sisa kitu ki kena bapli mo da keburam da gejing shooting ni tharai kila wan panmap kila wan persngo tengiru kum ki badan phun dan khti ki badan para dan men ngila map ye ki ban ngila hang tu na perkhat ban withdraw no ya katu ka FIR de kata ka case kala kun ke FIR ngila withdraw gejing sub jing san ngatrai ber kitu ki bisemro kala download undon chu kono dan datang ke wi ngakwa ban ong pat ba mo mdei bangin sim da kumui pat ya kani kam nganya thu ipi mo ngang